is Prophet Mondleki lo nyana kahlula abathakathi uApostle MJ Mhlala izokumema namhlanje kwinkonzo esizobe sinayo kule Tuesday lesiya kuyo ye29 inkonzo izawuqala ngo10 sabe sipha eMask Academy close to Plus Butcher Mask Academy close to Plus Butcher there in extension 5 egameni kaJesu waseNazaretha. Ndiyakumema ke kule nkonzo se special Tuesday lapho ngizobe ndikubekela izandla ndithi mabudede ubumnyama kuvela ukhaya. Mfuna abantu baphume ko Springs, mfuna abantu baphume ko Binoni, mfuna abantu baphume ko Langaville, mfuna baphuma abantu ko Duduza beze kule service ngoba ngizobe ndibekela izandla abagulayo, ngizobe ndibekela abantu abathi tata kudala nzama izinto azilungi, izinto zama zihambi kakuhle, abantwana bakuma drugs, abanye kuyadakwa kwenziwa yonke into, abanye bafundile kodwa bahlele certificates zabe ekhaya. Kule Tuesday le esiya kuyo le ye29 zika April ndizobe ndithandazela abantu abanengxaki ezixakile, abanama challenges axakile, abanama problems axakile. You better be there. I-details zila kwi-screen uzozithola khona, yonke i-information uzoyithola la escreenini egameni kaJesu waseNazaretha. God bless you.